Intambara hagati ya Israel na Iran ikomeje gufata indi ntera ndetse biragaragara ko nta gahunda bafite yo kwicara ku meza y'ibiganiro nyuma yuko Amerika ifatanyije na Israel kugaba ibitero kuri Iran ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Ingaruka zatangiye kugaragara muri Amerika. Hari imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse barimo baramagana uburyo Amerika iri kwivanga mu ntambara. Iran nayo yamaze kuvuga ko igiye guhana bikomeye cyane Israel. Ku rundi ruhande Amerika nayo ishinjwa gusubiramo amakosa yakoze muri Iraq. Ibi byose tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye, ntujye kure kandi ntucikwe. Niba uri mushya kanda like, subscribe niyo buto y'umutuku ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Vasily Nebenzia yamaganye ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse kugaba kuri Iran ndetse ashimangira ko iki gihugu gishaka gusubiramo amakosa cyakoze muri Iraq ubwo cyayiteraga mu mwaka wa 2023. Aya makosa wakwibaza ngo nayahe? Na amakosa akomeye cyane, harimo n'uburozi bagiye bata muri iki gihugu bukajya bufata abantu bakayonga hagasigara amagufa gusa. Ibyo byose turaza kubigarukaho ku buryo burambuye, ntujye kure kandi ntucikwe. Iyi ni ingingo Ambasaderi Nebenzia yagarutseho kuri iki cyumweru cy'itariki ya 22 Kamena 2025 ubwo hateranaga inama y'ikitaraganya idasanzwe ya Loni nyuma yuko Amerika imaze kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran ifatanyije na Israel. Uyu mugabo yumvikanye mu mvugo ishinja Amerika guhonyora amahame y'umuryango w'abibumbye, amategeko mpuzamahanga ndetse n'amasezerano agenga iby'intwaro za nuclear. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunguye agaseke k'ikibazo kandi nta numwe uzi ingaruka zizakurikiraho. Amerika yongeye kwerekana ko itita kubijyanye naho isi hagaze ndetse naho isi iri kwerekeza. Uyu Ambasaderi Nebenzia yakomeje avuga ko ibyo Amerika yakoze bijya gusa neza n'icyemezo Colin Powell wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yafashe mu mwaka wa 2023 wagatangaza ikinyoma ko Iraq ifite intwaro z'ubumara mu gushaka impamvu yo gutera iki gihugu gifite ubusugire. Ibyaganishije gusa abaturage bacyo mu kavuyo mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu binyacumi kandi bikarangira nta ntwaro nimwe y'ubumara ibonetseyo. Aya magambo y'uyu mugabo Nebenzia yaje mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas ari Moscow mu biganiro na Perezida Vladimir Putin biri bwibande ku bitero Amerika irimo iragaba kuri Iran. Kwibasira Amerika k'uyu mudiplomate bishingiye ku bitero by'indege iki gihugu cyagabye kuri Iran mu rukerera rwo ku itariki ya 22 Kamena 2025. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ibi bitero bigamije gusenya ahakorerwaga intwaro za nuclear ndetse yashimangira ko byageze ku ntego. Nubwo yavuze ukunguku kandi Iran yavuze ko nta ngaruka na zimwe bigeze babona kuko aho bagabye ibitero hari hamaze iminsi hakuwe intwaro zikoreshwa mu gukora izi ntwaro za nuclear. Ibi kandi ni ibitero bisa n'ibyaje bitera ingabo mu bitugu ibyo Israel igenda igaba kuri Iran kuva ku itariki ya 13 Kamena 2025 byahitanye abasirikare bakuru mu ngabo z'iki gihugu barimo n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse kugeza ubu bivugwa ko hari umugambi wo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah. Nubwo Iran ishinjwa gushaka guhungabanya amahoro ku isi ikoresheje intwaro za nuclear, iki gihugu kibyamaganira kure kivuga ko gishaka izi ngufu ku mpamvu z'amahoro zirimo amashanyarazi n'ubushakashatsi. Iran ihakana buri munsi ko nta bitwaro bya kirimbuzi barimo barakora, ariko ku rundi ruhande Amerika ikabashinja kugira ibi bitwaro ndetse na Israel ikaba ibashinja yivuye inyuma. Nyuma y'ibitero Amerika yagabye muri Iran, Perezida w'iki gihugu Donald Trump yatangaje ko bigamije kuburizamo umugambi wo gucura intwaro kirimbuzi, gusa ashimangira ko nta gahunda afite yo guhindura ubutegetsi muri iki gihugu. Ni magambo yaje kandi akurikira ayo yari yatangaje avuga ko Amerika izaho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah aherereye, ariko nta gahunda ihari yo kumwica. Kugeza ubu Trump asa n'uwamaze guhindura imvugo aho yatangaje ko ubuyobozi buriho muri Iran nibutabasha kongera kugira Iran igihugu cyiza kuki hadashobora kubaho guhindura ubutegetsi. Aya na magambo Trump ubwe yivugiye. Aya magambo ya Trump asa n'avuguruza ibyatangajwe na Vice President wa Amerika na Minisitiri w'ingabo Pete ubwo bashimangiraga ko igihugu cyabo nta gahunda gifite yo guhindura ubutegetsi muri Iran ndetse ko nta n'intambara ikirimo. Aya magambo kandi arimo arerekana uburyo aba bombi bafite umugambi wo gutera Iran. Mu butumwa bwa mbere umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah yatanze kuva yagabwaho ibitero na Amerika yagaragaje ko abayobozi ba Israel akunze kwita abanzi b'abayahudi bazakomeza guhanwa. Ati umwanzi w'abayahudi ubutegetsi bwa Israel bwakoze ikosa rikomeye cyane.
aba bayobozi bakoze icyaha gikomeye bagomba guhanwa kandi ari no guhanwa ubu yatangiye guhanwa. Aya n'amagambo ya perezida wa Iran ati uyu mwanzi agomba guhanwa. Ubutumwa bw'uyu muyobozi yabukurikije ifoto igaragaza inyubako n'agahanga kambaye inyenyeri ya Dawidi biri gushya. Uretse ayatora ubutumwa bwo kwihaniza Amerika na Israel bwatanzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail wavuze ko Amerika ikwiriye kwirengera ingaruka z'iyi ntambara. Ati ntawe uzi ibizaba mu gihe kiri imbere, ariko icyo ntashidikanyaho nuko ingaruka n'ukwirengera ingaruka z'iyi ntambara biri mu ruhande rwa Amerika n'ubutegetsi bw'abanzi b'Abayahudi. Tehran izakomeza gukoresha uburenganzira ifite bwo kwirwanaho, amagambo aheruka ya Perezida Trump no gukangisha kugaba ibindi bitero n'ukurengera gukabije. Undi wagize icyo avuga ku bitero bya Amerika ni umugaba mukuru w'ingabo za Iran Major General Amir Hattam. Ati mu mateka yacu twagiye duhangana na Amerika inshuro nyinshi, buri gihe uko bagerageza kudutera bagiye babona igisubizo gikomeye. Tuzarwana kubw'ibyishimo, dufite ibitambo byinshi byabiguyemo, ariko tuzarwana dufite imbaraga n'umurava. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Iran buri ku gitutu cy'abagize inteko ishinga amategeko muri iki gihugu bakomeje kubasaba kwihorera ku bitero bya Amerika. Amir Hussein Sabet uri muri aba badepite yavuze ko Amerika ikwiriye kuraswa kuko nayo yinjiye mu ntambara. Ni amagambo yashyigikiwe na mugenzi we Hamid Lasse wavuze ko Iran ikwiriye kurasa ku birindiro bya Amerika biri muri Arabia Saudite. Ibi byose barimo barabipanga kandi Amerika nayo iryamiye amajanja. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko cyagabye ibitero ku bibuga by'indege bitandukanye biherereye mu burasirazuba no hagati muri Iran. Mu butumwa iki gisirikare cyashize ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter cyavuze ko ibi bitero byagabwe hifashishijwe drone ndetse n'akajugujugu. Mu bibuga by'indege bya Iran byarashwe harimo icya Mehrabad, Mashabda na Desfo. Israel yavuze ko ibi bitero byangije inzira z'indege, ububiko bw'ibikomoka muri peteroli buri munsi y'ubutaka, indege yifashishwa mu guha izindi amavuta, indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-14, F-5 na AH-1 z'ubutegetsi bwa Iran. Igisirikare kirwanira mu kirere cyambuye Iran ubushobozi bwo guhagurutsa indege kuri ibi bibuga. Uretse kurasa ibi bibuga by'indege, amakuru yize washimangira ko Iran yishe abasirikare 10 ba Iran bo mu mutwe wa IRGC. Aba basirikare baguye mu bitero byagabwe mu ntara ya Yazad ku cyumweru cy'itariki ya 22 Kamena 2025. Israel kandi igaragaza ko kuva yatangira kugaba ibitero kuri Iran yishe abasirikare bakuru b'iki gihugu 24 ndetse n'abahanga mu bya nuclear. Kuva ku cyumweru cy'itariki ya 22 Kamena 2025 kandi mu mijyi itandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye imyigaragambyo yo kwamagana icyemezo cya Perezida Trump cyo kugaba ibitero kuri Iran. Ni imyigaragambyo yabereye mu mijyi itandukanye nka New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, Bend na Richmond. Abigaragambya bagaragazaga ko batewe impungenge n'ingaruka zishobora kugera kuri Amerika bitewe no kwinjira muri iyi ntambara yo muri Iran. Bashimangira ko amafaranga Amerika ishora mu ntambara ikwiye kuyashyira mu zindi nzego zirimo ibibazo nk'uburezi n'izindi nzego bireba ndetse n'ibijyanye n'umuriro. Ibi byose izi nzego harimo ibibazo bikomeye cyane, ariko ngo usanga Amerika ishora amafaranga mu ntambara menshi kuruta gushora mu bikorwa remezo by'igihugu. Mu yandi makuru kandi nuko ibyaha Amerika yakoreye muri Iraq bisa naho bigiye kongera kwisubira muri Iran kubera ko ibyaha bakoze harimo ibyaha bikomeye cyane. Brigadier General Ayad al-Tufan ukuriye brigade ya 7 y'ingabo za Iraq ikorera ku mupaka wa Iraq na Jordani yakomoje ku bikomere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasize mu baturage b'igihugu cye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Sputnik yahishuye ibyaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze mu gihe icyo gihugu cyamaze cyaragabye ibitero kuri Iraq mu mwaka 2023. Uyu mugabo yari afite inshingano zo kugenzura no gucungira umutekano ahantu hari ku burebure bwa kilometero 574 kuva mu mupaka wa Iraq na Jordan kugera ku mupaka ugabanya icyo gihugu na Arabia Saudite. Hari ibirindiro bigera kuri 22. Uyu mujenerali avuga ko aha hantu haberaga gushyamirana gukomeye cyane hagati yabo n'ingabo za Amerika mbere yuko zigera muri Baghdad. Nubwo isi yose ifata itariki ya 20 Werurwe 2023 nk'iyo
Amerika yagabiyeho ibitero byayo kuri Iraq. General we avuga ko ibi bitero byatangijwe ku ya 17 Werurwe 2003 kuko kuva ubwo batangiye gukorerwa ubushotoranyi n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande akanavuga ko ibitero byatangiye imyaka myinshi mbere ya 2003. Ati byaba ari ikinyoma kuvuga ko intambara ya Amerika kuri Iraq yatangiye ku 17 Werurwe 2003 maze ikarangira ku wa 9 Mata, ahubwo mu by'ukuri yatangiye ku wa 2 Kamena 1990 ubwo igisirikare cya Iraq cyagabaga ibitero kuri Kuwait. Agaragaza ko abanyamerika bishe abanya-Iraq benshi na mbere y'uko umwaka wa 2003 ugera. Brigadier General we yabajijwe ibibazo bitandukanye na Sputnik kugeza aho banakomoje ku byaha bikomeye byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ingabo z'iki gihugu zamaraga kugera muri Baghdad. Asubiza kuri iki kibazo rero General yavuze agira ati ahari kimwe mu byaha ndengakamere byakozwe n'imitwe y'ingabo za Amerika byabaye mu gihe cy'imirwano yabereye ku kibuga cy'indege n'ibibuga by'indege bitandukanye, ariko ikibuga cy'indege cya Baghdad cyabereye ibintu bikomeye cyane ndetse binateye ubwoba. Asubiza kuri iki kibazo General yagize ati hari kimwe mu byaha ndengakamere byakozwe n'iyi mitwe. Aha yagaragaje ko ubwo bamaraga kumenya ko hari kajugujugu 12 z'abanyamerika zageze ku kibuga cy'indege, abanya-Iraq bahise batega igicu babasha kurasa indege 11 muri izo, imwe iba ariyo ibasha gutoroka. Mu mirwano yakurikiyeho abanya-Iraq babashije gufata ingabo nyinshi za Amerika, izindi zigera kuri 200 zikahasiga ubuzima. Uyu mugabo yavuze ko uku gukubitwa inshuro kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye iki gihugu gitangira gukoresha intwaro n'amasasu arimo ibinyabutabire, byatumye imibiri y'abantu iyenga igahinduka umuyonga. Ati nabibonye n'amaso yanjye ibisigazwa by'amagufa y'abantu batwitswe. Yakomeje avuga ko byari ibintu biteye ubwoba kubibonesha amaso, dore ko aho ibyo byabereye hahise hanagirwa agace katemewe kugerwamo n'abanya-Iraq kugeza ubwo nyuma y'imyaka 5 y'umusirikare avuga ko ingabo za Amerika zatangiye kujya zitunda itaka zivanya ahandi rikamenwa muri ako gace hagamije gusibanganya ibimenyetso. Ibi byose avuga ko babikoraga bashaka kuzimangatanya ahantu hose hagaragara ibisigisigi by'ibikoreshwa cyangwa se by'ibikoresho bakoresheje by'ikoreshwa ry'izo ntwaro z'uburozi, aho bamenye itaka ku burebure buri hagati ya 5 na 10 ndetse buri kamyo yabashaga kugera muri ako gace ipakiye itaka. Igihembo cyageraga ku madolari 1000 y'Amerika kuri buri nshuro bamenye iryo taka. Inshuro imwe yonyine wishyurwaga amadolari 1000. Uyu mujenerali yanabajijwe ku cyihishe nyuma yo kuba George Bush yaravuze ko ingabo za Amerika zasanganijwe indabyo zikakiranwa yombi muri Iraq, maze asubiza ko ibyo byatangajwe na Bush naho bihuriye n'ukuri. Avuga ko bitwikiriye amagambo asize umunyu bakiba ubudahangarwa n'icyubahiro cya Iraq n'ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage bugahatikirira. Yanagaragaje ko impamvu zose zatanzwe ko kujya muri Iraq byari ibintu by'ibihimbano bidafite ishingiro. Akavuga ko intego yabo nyamukuru kwari ugushyira igihugu cye hasi, ndetse ko n'ubu hashize imyaka 20 irenga ibyo bibaye bikomere bikiri bibisi ku banya-Iraq basenyewe igihugu kigahinduka umusaka. Uyu mugabo yavuze ko ibi byose ari urwitwaza Amerika igira kugira ngo isenye ibihugu runaka cyangwa se isenye ibihugu ibidashaka ko bibaho cyangwa se ibihugu ibibona bitagendera ku mategeko n'amatwara yayo nk'igihugu cy'igihangaje ku isi. Ibi ari nabyo byabaye Saddam Hussein agahanishwa igihano cyo kwicwa amanitswe mu mugozi nyuma yo guhanywa ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihugu cye. Yakatiwe n'urukiko rwa Iraq rudasanzwe rwamuhanishije impfu z'abanya-Iraq babashite 148 biciwe mu gace ka Dujari mu mwaka w'1982 bazira ko bashatse kumuhirika ku butegetsi. Ngayo nguko uko ibintu biba byifashe. Hagati aho kandi guverinoma ya Iraq yashyize ahagaragara video y'iyicwa rye imwerekana ashorewe ajyanwe aho yiciwe amanitswe mu mugozi, yashyizwe mu ijosi n'abantu babiri bari bahishe amasura. Nyuma y'urupfu rwe habayeho impaka mpuzamahanga nyuma y'uko habonetse video yo kunyongwa kwe yafashwe na telefone igendanwa. Agaragara azengurutswe n'abaturage barimo kumukwe
kwena mu cyarabu n'amajwi ahanitse cyane. Ni ibintu byagaragaye nabi ari nako basingiza umuyobozi w'abayisilamu b'abashiya ndetse uyu muyobozi warwanyaga ubutegetsi bwa Saddam ndetse banishimira kumubona ayitura hasi amaze gushiramo umwuka. Abahanga n'abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko iyo ari politiki ikoreshwa n'abanyamerika igakoreshwa n'abanyamerika kubera ko ari igihugu cy'igihangaje, bakandisha umuyobozi abaturage bamara kumwanga maze bakaboneraho urwaho bakamwica cyangwa se bakamunyonga. Ngayo nguko ndabashimiye, niba uri kumwe natwe uri mushyo bikagusuka kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Bafite ikibazo, igitekerezo, ubuhamya ndetse n'inama watwandikira munsi y'iyi video, wahagenda umwanya comment cyangwa se ukadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha zose wahadusanga. Turabashimiye, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugira amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha, turabakunda.